Dobar dan ljudi, ovdje Zigzag 061. Danas ćemo da snimamo još jednu epizodu igrice po imenu Fairy Breaks. Pa za početak moram vam kazati da sam malo igrao. Što se tiče odeće, malo sam skinuo sam neke skinove. Mislim skinuo, nego sam dobio. Imam football feel i panda filova. Što se tiče Anite, imam western Anita i chicken Anita. I naravno klasik Anita i klasik feel. Evo ga klasik feel. Dobar je klasik feel. Što se tiče automobila, također imam dosta novih. Imam Deleto, Major, Lily, Jerry, Max, Fury i Dwayne. Ne, i Leto, da, koje sam već pokazao. Pa ako mene pitate, Dwayne je odličan auto za početak. Saznao sam puno toga, kao na primjer kako da biram nivoe, ali najbolje je randomizirano. I šta smo dobili za početak? Magic Fields, ok. Hajde da igramo. Inače, ako skupite 100 novčića, možete da odlučite. Break, dobro ime. Mogu bi da ga probam. Da ga isprobam, tačnije, jer ovo trial discard, to je samo da se isproba, ne da se zapravo dobije. Dobar je, odlično se upravlja. Ali malo je krupan. Da. A lep je, vrlo lep. A sada saznao sam da je bitno da su bitne dve stvari. Da se auto dobro upravlja i da je sitan. Što je sitniji, to je bolje. E pa, oba dva i lepotu ima The Lily. Loše sam. Kad skupite 100 novčića, kao što sam već rekao, možete da odlučite novi randomizirani auto ili novi randomizirani kostim. Ok, sad ću da igram. Do sada sam igrao loše jer sam se osredio na komentarisanje. A sada ću da se usredim na igru. Makar sam razmislio ove igrici, ne možem se biti dobar. Odelio. Ono stvarno nije bilo fair. Stvarno. To je bilo skoro pa kao spawn kill. Gde ode?
to postoje Magic Fields, Fairy Fields, Dusty Canyon, Apocalypse Down i Frosty Steps, da. Frosty Steps, mislim, da. Frosty Steps, tačno. I bum! Haha! Je tako loše. Ne! Preživio sam! Sad nisam. Inače, pravit ću ove videe svaki put kad mogu. Čim mogu. Trenutno sam na mjestu gdje nemam interneta za uploadovanje, ali čim budem na mjestu gdje ima interneta da uploadujem, što je prilike za 2 dana, jer trenutno sam u Garinanu, čim budem mjesto sa internetom uploadovat ću videe, tako da ne brinite. I češće ću da pravim videe, uglavnom ću da igram Slither.io i Faily Breaks. Ja sam malo zapostavio, ali ne znam. No. Što sam noob? Nemam pojma što se desi. Inače, trenutno moj dobar drug Uca Player snima Turbo Dismount i preporučujem da pogledate neke njegove videe. Podržavao me od samog prvog videa. Mislim da je to, tačnije tokom mog prvog videa, taj video je zapravo bio Minecraft epizoda 1, pa moj dobar drug Uroš, poznat vama kao Uca Player, je gostovao još u mom prvom snimku. I to je i svo vreme tokom dok moj kanal rastao. Pardon ljudi, moj tata je morao da me pozove u sred snimka. Tako da, ako umem, hajde da nastavimo. Štit. Možemo da se lupamo šta god hoćemo. Jer, dragi ljudi, kad imate štit, ako se lupite u šta god bilo... Fuck, istekao mi je štit, pardon. Pardon za psovanje. Psovanje stvarno nije moja stvar. Mislim, u stvarnosti ponekad jeste, ali tokom snimanja ne. Smrt. Igram još 2 puta. 2. Ovo je najgori sve, ovo je najgori nivo od svih. Znate zato što imate te stvari koje izlaze iz zemlje i fuj. Mislim, nije fuj, nego je nezgodno.
Ok, ovo zaslužuje da probam još jedan put, zato što to nije bila fair smrt. Mislim, nije smrt nego. To nije bilo fair neuspjeh. Taman su mi dali da ponovno na isto mjesto. What? Izletilo mi ovo na sred ekrana da mi je baterija potpuno prazna. Ok, dobro. I to je manje više bilo to. Vidimo se uskoro.